Tauni ya Mombasa ituikite gitumiro kia mirurungano ya o kiumia gikundi giki kia Onjoria gikiregana na watho wa thirikari wa gukua mirigo yothe kuma gicukiro-ini kia Mombasa nginyagia guko Nairobi na reri ya kiriu. Kwa ihinda Onjoria aya makoretwo makirurungana o mwambiririo wa kiumia na maugite matiratigithiria ona ihinda riri ria mambura ma thiguku nginyagia riria thirikari ikamathikiriria. Na natoa mwito kwa wakazi wa pwani wote, wakati wa Januari watu wote ambao watakosa fees, wakati tukitangaza maandamano ya Monday, waje na watoto wao pamoja na uniform, tuende moja kwa moja paka kwa regional atupatie fees za watoto wetu ambazo waliziangamiza wakazipeleka Naivasha. Kuringana na muikariri giti wa kiama kia akuui wa mirigo Dennis Ombok, rori ciao itiriretekerio gukua mirigo ona thutha wa thirikari kurugamia watho uria warutitwo ni ruhonge rwa Kenya Port Authority rukiuria ene ngari cia akuui wa mirigo kwamukagira mirigo ino gicukiro-ini kia mirigo kia Nairobi. We are not against the SGR, but we are against the monopoly. We want everybody to be given chance to use whichever mode of transport that he or she wants. Kurugamio gwa thabari cia barabara ni gucungiririe hathara nene honge-ini ngurani ta uria Onjoria ya maratariria. Tumechoka kama mimi mama mtu mzima, nyumba yangu haina wapangaji wote wameondoka. Sasa mimi nitakula nini na watoto wako skuli na jukuu, mimi ndo nachukua jukumu lote lile. Sasa sisi tutaandamana paka kufa, kwa maana sisi tutatetea haki yetu. Onjoria aya maugite thirikari ni ramathakithia karata kuona ona thutha wa gukinyia mateta mao mbere ya kamiti ya Senate egie akuui gutire ikinya riratacukio. We want to send a message to the chairman of the Roads and Transport Committee in the Senate, to all members of that committee, that their directive has been totally ignored by the Kenya Ports Authority, by KRA, by the Cabinet Secretary, by the entire ministry. Maya magithiaga na mbere ruhonge rwa kuramata akuui wa reri bururi-ini rugite rutikuhithuria ngirimiti gatagati ga thirikari ya Kenya na China ikonie uramati wa reri ya kiriu ta uria gikundi giki kirendaga. Kuringana na ndumiriri kuma kuri murugamiriri wa watho ruhonge-ini ruru ni mugaru na watho kuhithuria kuri muingi ngirimiti ino. Ngwataniro ya okoa Mombasa iraheanite mukana wa thiku 21 kuri ruhonge rwa kuramata akuui wa reri kuhithuria kuri muingi ngirimiti ino kwaga uguo matemire igoti-ini makiuga gatagati ka maundu maria marenda maiguo utheri-ini ni ithabu ria mirigo iria ingiraga gicukiro-ini kia meri kia Mombasa, mirigo iria eigagwo thito-ini cia gicukiro giki na namba ya mirigo iria kuagwo na reri ya kiriu o muthenya. Handũ-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadiro.